Ćao svima, dobrodošli na moj kanal. U današnjem videu isprobavam napokon kistove, one ovalne oble, kako god želite ih zvati. Dakle, radi se o ovim kistovima. Neću vam reći svoje dojmove, vidjet ćete ih na kraju, ali mislim da ćete moći zaključiti iz toga kako se budu ponašali, što će biti moje mišljenje. Na kraju ću vam reći sve. Uglavnom znate i sami da su to kopija onih slavnih Artis kistova, da su svi počeli brendovi izbacivati, sve kopije kineske su počele iskakati na sve strane. Pa eto, napokon sam dobila priliku da isprobam neke od tih i mislim, neću reći, ali prilično sam iznenađena. Recimo to tako, da, svi podaci o naručivanju, to jest link će biti u opisu i nadam se da ćete uživati u ovom videu. Ovo je look koji sam postigla s tim kistovima, neke stvari nisam mogla napraviti s kistovima, ali da, to ćete sve vidjeti u videu, nastavite gledati. Dakle, to je ovaj set kistova, ovako zapravo. Naručila sam ga, to jest dobila sam sa jesslink.com stranice, dobila sam mail da mogu naručiti što hoću, tako da sam ja izabrala između ostalog i ovo, jer me zanimalo kako to funkcionira i puno vas je to htjelo vidjeti kako ti kistovi zapravo četke funkcioniraju. Nadam se da će biti dobro. Ja sam još uvijek malo bolesna, tako da ako malo kašljem i glas očigledno čujete kakav je. Ispričavam se, ali nisam više mogla ležati doslovno i čekati. Ovo se kistove sam oprala prije doslovno 4 dana i čekam da ozdravim i nikako, ali dobro. Cijena kistova na stranici je $21, što zapravo nije toliko jeftino, obzirom da onak ima puno jeftinijih, ne znam, setova, kistova općenito, ali dobro, ono je, tako želite probati. I dolaze u crnoj i ima u zelenoj verziji, ovo je crna. Dakle, to se nalazi unutar kutije, taka plastična obična ambalaža u kojoj su kistovi. Znači, ja sam ih vratila nazad, ja sam ih oprala, a ovaj je super, super teško za izvaditi. Sad ću vam pokazati ovak izbliza. Dakle, ovaj veliki je prilično savitljiv i nije, ovo je gumeno, dakle, to je debela neka guma, ovo je savitljivo full, kao što možete vidjeti, i dlačice su jako mekane i guste, nabite su, kao što se vidi. Tako da nadam se da će ona fino rasporediti puder i da neće ga razvlačiti. E sad, dok sam prala kistove, primijetila sam na jednom kistu, to vam moram reći odmah, evo ovaj, da se ono odvojio, mislim. Nisu kistovi ispali, nego evo, on je doslovno počeo izlaziti iz ovoga. Evo vidite. I ja sam ga vratila, vjerojatno ću ga zalijepiti s nečim. Nisam htjela jer se sušilo i onda sam kasnije zaboravila. Ali mislim, nisam htjela uopće lijepiti prije što vam pokažem, zato što je onak prilično razočaravajuće na prvom pranju da se još nije ni koristio da to se dogodi. Drugim kistovima mi se to nije dogodilo, ali eto. Dobro, ono što ću ja raditi, prvo ću lice našminkati jer ne vjerujem da ću na očima moći nešto posebno s ovim kistovima napraviti. Jedini manji kist je ovaj. A on onak, eventualno za bazu neku i neko sjenilo preko cijelog kapka i sad nadam se da ću s ovim manjim okruglim kistovima moći nešto napraviti. To je vjerojatno u kutu oka ispod obrve će biti dobro i možda malo u pregib. Ali da, nisu oni po meni baš nešto specijalno, zato eventualno ovi kistovi tanki mogu ovak sjenilo uz rub neki staviti. Čak ovaj koji mi je pukao je najzgodniji, ali dobro. Ovi veliki su očigledno za puder, za kremaste proizvode. Probat ćemo i proizvod u prahu staviti čisto da vidimo, ne kažem da će to biti super zgodno, ali da ne duljim previše, krenimo. Sad ja ću proces koji inače radim raditi. Znači prvo stavljam u zadnje vrijeme ovu La Roche-Posay Effaclar Duo Plus Un Fian kremicu i nanjeću ju prvo ovako. Morate znati da mi je područje oko nosa prilično iziritirano i suho. Ja sam ga namazala sa 1000 kremica i sve da bude bolje, ali možda mi se tu ne bude hvatalo baš dobro. Ja koristim jako lagan pritisak, znači ništa skoro, onak sam prislonila idem i moram priznati da je jako ugodno. Ovo je sad krema koja nema visoko prekrivanje, pa nećemo nešto posebno vidjeti, ali kad budemo malo pudera stavili, to će biti hit. Malo mi je neobično, ali fora. I ovo što se tak stavi, a zapravo nije loše. Ćemo tu staviti. E sad ovo na nosu će biti malo nezgodno, pretpostavljam. Ili ne.
Dobro. Pa ovo je bilo prilično brzo. Uzet ću ovaj Vichy Dermablend 3D Correction, iako mi to nije baš omiljeni puder jer mi brzo padne s lica, ali sad ćemo ga staviti jer mi je pri ruci i on je ovako malo gušći, pa ćemo vidjeti kako funkcionira s njim. Wow! Wow! Ono što mogu reći je da ova četka kist prilično daje visoko prekrivanje. Znači, ne ulazi puder u nju i sav proizvod ostavlja vani. I to što je jako gusta. Izgleda jako loše trenutno s ovim crvenim podočnjacima. Dobro. Mislim da sam zapravo sad pretjerala s ovim jer očigledno je da puno proizvoda ostaje na licu. Dobro. Danas idem na full coverage zato što nisam 3 dana nosila ništa pa kao jednom zabljesnem. Dobro, sad me već počinje malo iritirati činjenica zato što ovo toliko savija, jer mi bježi. Tako da bi mi bilo bolje da se ne savija toliko. Da, kao što sam rekla, na nosu mi je ovdje sve suho i malo se puder hvata, tako da to zanemarite, ali što se ostatka lica tiče, mislim da izgleda super, stvarno mi se sviđa. Sad ću vam prijeći na korektor, sad malo čudno izgleda s ovim podočnjacima. I uzet ću Bourjois Healthy Mix korektor i stavit ću ga prvo ovako. Upsi daisy. I sad ću uzeti manji kist. Uzela sam ovaj, zapravo najmanji ovaj okrugli, jer mi se čini da će vam biti bolji. Ono što želim reći je da stvarno lagane pokrete koristim, znači sam prislovim i krenem praktički, jer stvarno lako razmazuje. Tako da nije potrebna velika sila i ne želim da se sve razvlači. Moram priznati da sam mislila da će ovo biti veći fail i da će biti katastrofa. Za sad mi se čini jako dobro, mislim rak. Nisam baš vjerovala ovim kistovima. Čak sam se pripremila, ostavila sam si vremena da ponovo sve imam vremena staviti jer sad idem kasnije od kuće. Tako da, s ovim ću malo izgledati, ovo malo sam pretjerala očigledno. Pogledajte, znači ovo baš izgleda lijepo na koži zapravo. Znači ja ću sad probat ću setirati to sve. Koristit ću Catrice Prime and Fine, ovo je puder u kamenu i probat ću ga ovako. Pa da vidim, mislim da ovo baš nije namijenjeno za to, ali pa nije ni loše. I to isto jako, jako lagano radim. Jer ne želim razvlačiti stvari. I ono što sam htjela reći, ovi kistovi su namijenjeni isključivo na samom sebi, znači ovo na drugima ćete malo teže vjerojatno raditi. Barem po meni. Ne znam, možda vidjeti malo blijedo izgledam u faci, zato što malo puder presvijetao za me trenutno. I ne samo to, nego mi izravno na lice od gore sunce. Svjetlost udara, tako da izgleda mi lice baš jako svjetlo, probat ću se udalje da vidite. Ne mislim da je to sam na kameri. Ne znam. Uživo malo je svjetlije, ali stvarno ne u toj mjeri ko što ja vidim na kameri, tako da
Sad ću uzeti za konturiranje Makeup Revolution Ultra Contour paletu i to su praškasti proizvodi. I uzet ćemo, sad ne znam koji mi kist jer tu nema baš onog nekako, uzet ću, pa, ajmo uzeti ovaj, probat ćemo s njim, pa ćemo vidjeti. I uzet ću mix ove skoro potrošene, jer ne znam kako ću nju točno uhvatiti, i ove pored. Sad ćemo vidjeti, bojim se da će ovo ostavljati puno proizvoda jer je gusto. Ovo mi se čak i sviđa. Ovo mi se čak i sviđa, ljudi moji. Stvarno je jednostavno za blendat. Ni ne uzima toliko, zapravo jako puno proizvoda. I uvijek morate malo s ovim izgledati. Jako su nježni kistovi, iznenadili su me u svakom slučaju. Ne razlače, ono samo ne ostavljaju poteze na licu, to definitivno. Ja sam se bojala da će ostaviti onako poteze od pudara na licu i to mi nije baš bilo onak u glavi kao nešto što želim. Ali ovo je druga priča. Kvaliteta samih kistova nije neka, oni su onako prilično ručkice su loše. Ovih manjih kistova su bolje jer se ne savijaju toliko, ali ona najveća koja je biti najbolja za puder me živcira što sad tako onak nije baš. Zapravo uopće nije loše. Sad sam stavila malo ove toplije smeđe. Da si dam topline jer izgledam malo. Mislim da s ovim ne možete ni pretjerati nešto posebno, ne znam ali vidite. Baš izgleda lijepo. Ja sam sad zadivljena s time. Dobro. E sad uzet ću manji kist, ovaj, i njime ću probati nos konturirati. Sad ću probati uzeti ovaj kist i njime malo ovako izblendati. Malo sam ga pretjerala. Pa zapravo uopće nije loše za konturiranje nosa. Iako meni to baš sad ne odgovara nešto. Mislim da mi treba malo više prakse jer onak mi se malo treskaju ruke s ovim takvim, panika me hvata. Sviđa mi se stvarno kako zasad izgleda. I sad ću staviti rumenilo. Essence Set and Touch Blush i uzet ću ovaj kist. Onako, mislim da nije ni bitno kojim nanosite, onaj koji vama odgovara tih velikih za bilo šta. I probat ću prvo ovako i onda... Ovo ostaje dosta. I ovim velikim blendam. I sad ću uzeti highlighter. Uzet ću Sleek paleticu koju obožavam od kad sam je probala. Iako ju nisam baš puno koristila jer sam bila bolesna. Uzet ću ovaj kist isto s kojim sam korektor nanosila. I uzet ću kombinaciju. Da vam pokažem. Kombinaciju u biti ova tri. Jer zašto se zaustaviti na jednom? U biti prvo sam uzela Equinox i Subsolar. Wow. Pa ovo lijepo blenda. Baš sam zapravo iznenađena. Sad je još više sunce udarilo kao što možete vidjeti, sad izgledam. Probat ću nekak to riješiti. A za nos ću uzeti ovaj manji kistić opet i stavit ću istu kombinaciju.
Zapravo ovo idealno za highlight na nosu. Ja sam stvarno zadovoljna kako se sve nanosilo, stvarno se super nanijelo i nemam zamjerke za sad. Sad ćemo probati oči raditi. Nisam sigurna kako će to ići, moramo probati, jel tako? Tako da krećemo na oči, to jest dobro je. Prvo nanasi Maybelline Color Tattoo u nijansi Permanent Dough i uzet ću onaj pokidani kistić zapravo, zato što mi je on najjednostavniji, premda se bojim da će mi to biti teško će mi biti s njim raditi, ali probat ću je. Jer je on jako mekan, plus što je sad pokidan. Da, ovo ne je zato što je pokidan kist. Probat ću uzeti ovaj idući na redu, ovaj. I umočit ću ga malo, ne ostavlja baš puno, ali. Ne, ovo definitivno neće funkcionirati za mene, to bi funkcioniralo za nekog ko voli čisto malo prirodnije obrve i treba sam provući. Meni se to ne sviđa, preneravno mi je tako da ću ja obrve završiti s ovim kistom kojim inače, pa ću ovo i dalje. Sad smo došli do očiju i sad ću uzeti paletu, ovu koju obožavam, koristim Makeup Revolution, to je Stylo Makeup Salted Caramel paletu. I uzet ću ovaj onako obliji, ima dva. Jedan je malo jače rezan, drugi je obliji i uzet ću prvo ovu full bež nijansu, najveće preko cijelog ovako kapka. Ovo neće biti neki revolucionarni look jer ne vjerujem da se može nešto napraviti. Niti će neko od vas to raditi s ovim kistovima. Mislim, ili ja, ali probat ćemo, zašto ne. I u pregib oka ću nanijeti ovu nijansu smeđu, to jest topliju smeđu, ne znam. Zapravo nije toliko loše, moram priznat. Evo mi se čini da sama odradi ovaj blend. Ne morate nešto posebno se truditi. Ali kažem jako laganim pokretima, onak doslovno ne želimo razvlačiti kapak, nego stvarno onako lagani dodir. Da, ovo zapravo nije loše. Ajmo se malo tamnije smeđe staviti tu u kut oka. Kist zapravo ni ne otresem i nema nekog fallouta. To znači da Vajda uzme samo dovoljnu količinu. Sjenila. Ovo sam sad uzela tamnije nijanse da vidim kako će reagirati, to jest hoće li njih lako izblendat. I nije baš jednako. Moram priznat. Ali dobro. Prolazi i dalje. Sad ću prstom samo nanijeti neku drugu nijansu, zato što realno nemam kist kojim bi mogla nanositi tako nešto. Taj okrugli mislim da nije zato. Tako da. I sada ću uzeti ovaj talji kist koji bi se pokušala obrve raditi. Nije uspjelo. Njime ću malo tamnog sjenila, tamno smeđeg staviti na donji kapak. Pa probat ću izblendati s ovim okruglom. Pa nije loše, ali nije baš ni dobro. Ovo je nezgodno. Mislim da bi onaj manje više odgovarao, on je onako pokidan, tako da ovo je malo nezgodan za ovaj donji dio. No dobro. I sad ću isti taj uzeti i uzet ću crno sjenilo. Gore. Liner neću pokušavati nanijeti jer
ako nisam obrve mogla s njima, premekani su za ovo. Premekani su zato, nisu baš precizni, čak ni za ovaj dio. To sad onak ne radim nešto pažljivo posebno, zato što realno ako nešto nanosite ovako brzinski treba vam precizniji kist, tako da ako ne ide, kako da kažem. Nećemo si praviti više posla sad zato što želimo koristiti druge kistove. Sad stavila sam trepavice i maskaru dok je kamera bila ugašena, u pitanju je stvar del ispisak, nekog zanima. I sad je na redu highlighter u kutu oka i ispod obrve i usne. Opet uzimam Slick paleticu, opet ću uzeti taj isti kojim sam nanosila, malo ću ga očistiti na ruku. I uzet ću ovaj žučkasti highlighter i dalje ću ga u kut oka. I ispod obrve. I sad ću probati onu foru što na Instagramu viđate kad s ovim stavljaju ruž. I uzet ću Slick Matte Me lip cream u nijansi Burley Suit 436. Da, ovo je totalno nepotrebno, ja ću to nastaviti s aplikatorom jer ovo mi je onako gubljenje vremena. I sad na kraju ću samo špricati lice sa Makeup Factory Fixing sprayom, onak. Jer mi je lice užasno suho. I sva sam suha. Evo ga, gotovo je. Moji dojmovi, znači, iznenađena sam zapravo, očekivala sam fail totalni, nije bio fail. Čak super izgleda cijeli make-up, ništa special na očima se ne može napraviti s ovim kistovima. Najviše mi se svidio od ovih za oči kistova i mali zaobljeni. Definitivno je multifunkcionalan. Možete highlighter stavljati s njima u kutu oko, precizan je i u pregibu i fino blenda. Stvarno onak iznenađujuće dobro. Nije problem, nisam dugo ni blendala, ali ne vjerujem da sad neke jače lukove možete sam s njim izvući. Mislim, ne vjerujem, možda probam, ali ove dnevne da. Što se tiče ovih ostalih kistova, sad ću samo ovih ostalih manjih kistova, dakle ovaj mali mi je pokidan, iako mislim da bi on bio idealan za ispod oka, ali eto, on se pokidao. Ova dva, pa mislim da su dobra eventualno za te konture nosa ili nanošenje nekih konturica, onako laganih. Za neko baratanje s linerom i crnim sjenilom malo teže, vidite i sami da nisu baš precizni i dobro izrađeni, tako da ovaj nije baš nešto. Što se tiče oka i sjenila, i ovaj što sam njime probala ruž staviti, pa meni je to besmisleno, znači pogotovo taj tekući ruž koji mi je aplikatorom puno jednostavniji, ovo nisu toliko precizne dlačice kao i guste, toliko kao što možete vidjeti. Onako razdvajaju se i onda mi samo onak izlaze izvan okvira usana više nego što bi ja to htjela, mislim inače svakako odem izvan okvira, ali ono ode mi onak packe mi pravi, ne sviđa mi se. Što se tiče ovih većih kistova, zapravo sam vrlo zadovoljna. Vrlo sam zadovoljna time kako je se nanosio puder, kako sam nanijela puder u prahu, kako sam korektor nanijela, sve ovi kistovi se jako sviđaju i mislim da ću ih i nastaviti koristiti, tako da ako ništa zbog njih se to isplati uzeti, možda čak neki manji set ako ima. To su moji neki dojmovi, eto stavit ću vam link za naručiti dolje u opis ako možda želite isprobati vi sami i ako isprobate obavezno mi recite ili dojmove ili mi recite da želite isprobati čisto da znam jer me zanima kakve ste vi dojmove stekli iz ovog videa, možete i sami vidjeti kako izgleda na kraju.